Karena tangan di saya lejong, ngan di saya ya lejong. Ngan di man keren be, keren be. Hangin ay lagi na, ngan keren. Ginong song di madan hajil ron, kelapin pau ke jing persya ada kabajau ringkat ki oman, hakmat ki officer ke Shillong Municipal Board, ki belawan ban pa wing ki jing di jongki, kilong kemi besong di madan kila ong bakim tre satya ban kendria anak kete ke jaka, bagi song kat ba ke sarkar kan bat penbiang, iki jaka bakin song di jing di, kumba ke sarkar kalapin biang hakiwe iki jaka. Kilong kemi da ke jing smoke hiya ka bajul, kilapin pau balada ke sarkar kam syashu iki ben song di jing di, haki jaka baki ju song benta, la bun snem, kumno kin kirshan school wat pendap iki jing don kam, haki yang kisam jong. Setiap tanah ini kita bajil nih, watang nih rotala peniap lupa teh, lele kita ada peniap ini yang nor peniap baik. Ada kan yang peniap ni kahun ni bagi peniap na benta, haji kamai hok jeng itu. Sampai cari pangin yor sampai. Itu para persiapan sosial lah orang kuat. Tinggi ro ba piwan ma pi ong ma haning pura me pi ro tambah pi pi de bat penti pi hoi bangi ngilong hakata kanong rim ka ba shisha ka bas kem jumut jongi bakat ne kanong rim ka bangi yang ka hok ka jing shisha bat ka jing im de ngata malah sanga bahagi jikre juki menen lu tapi ibu awu malong entang ngimpat ngimku aku jikre ni kata ni wan penjab ni kan pangimpat yo ka jing tho na ka sarkar la ne kajingkulan nak kesorkar bahkan aing ke jaka ke babiang ngimpat kendria nang nena mar bangin dua teh ke hok kajongi ngindu no ikiram ki syarum ta lagi nyong ni nak kalian ji man keren ni kata Lagi ada masuk pi de you know rak kubur mah. Jarab lam tin pilu ini mo. sorkar ni kajang irung ni benar ya Ngiro ni burung ka sorkar gede ben burung ki ngiro ki bariat bariat. siliang bilang ISOB siliang pan ISOB di tempat dia di Malaysia Kasih obi kita kasih obi kita hok penjok teh. Bakal kita hok penjok. Kacakar kita kam ni penjok kita. Ki jakar ngide ben yo. Tang pangin dia ngini aki jakar di papiang bangi ngini rela bersakun teh. Bersakun. Pangilapan ya Kak Ezi. Nomor kata Kasakar kam desuban penpi yang itu ngimentangi lastan. Ndeng syuban penci ni mo. Ndeng. Oh bapi ang ngintap ingin tay kum gikso MP. Kajakan tay kitap ingila kum gikso shisha. Te ndeng syu ka sarkar bakan pendi yang ni. Mo ngate nilai pada keren itu ngisiwan keren ngisiwan keren ini ada dor ini ada siapa pikun jogi ngisutu nomor pipi ini bang nak ike musim ngate MP cuma pikiran mendende kumtu baik MP ngate lada pirat nak kajung dan puar yang PM ngan yambat lada ngan disai ya ngan disai tu bapa bapi ini wan keren lada pi kentang ini lalu kumba ini kata lalu kumba layap tangan tinggi layap tangan ngan pergi beja ini benda ha kajai penriu jongi ba ngi syale dan buar Insyaallah dan buar, insyaallah dan buar, insyaallah dan buar, nggak ada kikut dengan ngelaban pendilu di jaya kacang pendilu pak, mana deh jirut, sisa kata dia, nomor bangi kikun juga kiniap, nganiap tangan nang nokin ngan bam, nang nokin ngan yoja. Lada arsni pigi nong tresorkan pilaban syatangan tate ngan sorpek kai. Ku cem minister la nika sorkar kalaban syatangan cita yau ngan pekai. Lada pilaban syatangan kuma pipan syatangan ini pita ingin ingin nuak ingin so yam tinggi tip kamba mangi ki basyong ang neman ya sorkar ke basyong ang yupi. Ngati ngirung dan hok ki kun di sorkar ngirung dan hok ni lada ya kan dia kajing dawa
jong ila dap sim ngap ngap tangan chat tangan ngan yap ngang nem ta man bakli na pudang jong iban man bakli man bakli sarkar kam bakli aga la dap sim bakli ngan penwan ya ka jaj ban reu jong ni hang ne man ta kan mau ya ka ta we amun yang pi ki ba he bar pin dam kruap ngang blei udan ban nge ngang duai pro chimel ngang kham thia kan mau ba ngang dam duai baro chimel yang gi kendong kecok kendong ka chalin da ka jusuk thu jong a chimet pi bam ya gi skim jong ni pitit gi MLA tep haka jusuk thu jong a chimet pitit gi MLA da gi klur pi bam noi gi skim jong gi baduk pi buri ngai sakendong pi mai yang gi kacaka ka babiang pi mla ban pentit yang gi kacaka ka babiang nomor ba balai pi lo bam lo di gi skim gi jong gi pi mla te ban pentit ngati ngan yang skim baik kan rem la jong ngan nom kan ria ngam ta lada pi penbor yang gi ban pet nang nem ngam ta chat tangan one shot ngan hadu bangan dai ya man bakli ki kun jonga man bakli ki kun jonga turun nang dia kan ngut ki sim na ko wei nang kasin jaw ngan ang ki sakar ngan ai da ka ba don ngap yang gi mata dai ki barriat batle ni kan sangut rungut kun mentam no ban dai ki barriat lan nyam ka sakar mata lada ka bakli ngan sim na ko wei kasin jam lada ka sakar kam sengap yang gi ka jeng dawa jong gi ngate em nga ubarit tam tang ba blei don man ngite nga klem tia baro chimet dam duai nga mlei ko trai kan ni ka jaka ka bangi kamai ka de ka pop trai ni ko trai kam sola ban pediang trai wong kam dei ta ka pop ba pi kamai hang ne ka jelala jong ta kun pi le chano ni ko trai ngate ya ka ni ka por nga pi kinok treso karuk Pece, trai hok sih kekam, trai hok dia kekam, pejengi kibarit sih, pejengi kibarit. Bagi kiluan dalade. ni ba aba piwan pinan ni hakut ya pi ni hakut ya pi Kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka wei ka them artli ki jila ha ka binta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically polluted hang ta ka don ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor bala pau prthai ha ka binta jong ka Meghalaya pan dan tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya binta lang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher dena kata ka daw kini artli ki jila menta kis dang pen khre ban thau ya ka joint action plan